KT Vision clear to te in Zavain si Baivek ule tunkar chung along Klai district thil thleng langsar zwal te lo thir hawang u Central Waile in Long Klai gynecologist da an phut Independence Day boycott and rail Nihni o LADC monsoon session chu zo fel ani Long Klai district chunga ASF shileng chungchanga malak zel dan tur soi ho ani Long Klai kol phetha kut pui man ani Tilal biak chungi kani atuna chanchin kim changzokin Central Waile in Long Klai gynecologist da an phut Independence Day boycott and rail Central Yanglai Association CYLA chuan Long Klai District Hospital Doctor Gynecologist da turin Mizoram Sarkar an nge na August ni som sang hi som hi panhi thlenga da alani lo chuan an thiam ang malak zui an tum thu le Independence Day boycott an tum thu ni nga ni khan thu chwa an siam Long Klai District Hospital thoktu an indai lo awangin Dr. Dabel Putin CYLA chuan me ni somhi panga atangani somhi pariat sang hi somhi panhi chungkhan picketing an hwai hot chan berle sarkar laka an be se zong zong ti hlotlin ani lo chungin me ni somhi paruka tangani somhi pasaria sarkar thuchak angin Dr. Pathum gynecologist pediatrician le ENT specialist da an ni awangin picketing chu anti top ani Dr. Dana Thupe ka chwa atanga thlania po Long Klai district in an mamo ber pakhat gynecologist ala omlo thu soin CYLA chuan kan mamo ber pakhat gynecologist om ngei the na tur hian malak chun zom ni se tia an real thu an tar langa thu mai ni lo atak nge ya gynecologist an om the na tura ma min lak sak turin Mizoram Sarkar kan nge nona August ni som sang hi som ni pani thleng kan ngai chang do na ni an ti CYLA chuan kan har sat na le mang an na te chin felani lo chuan CYLA chuan District Hospital Long Klai gynecologist an om nge theina turin August ni som pakhat sang hi som ni panni atangin kan thiam dan danin ma kan ladona Independence Day boycott thlingin malak tum ani anti a norzui cha mangai lo nan gynecologist da turin sarkar an ngen ani Central Waile chuan Mizoram district som pakhat zinga Long Klai district chu Aizawl district dota mishing tamna ber ani a ma se sel na lama district nufwal ber naw sen thi le sikser ve tamna ber district ani thu an tar langbok ni o LADC monsoon session chu zo fel ani ni o Lai Autonomous District Council monsoon session sang hi som hi panhi ni nga ni July ni som hi pasari atang khan chairman Puvil hwa ka kai shwai na hnuaya nei ani a zirtop ni khan zo fel ani LADC monsoon session sang hi som hi panhia hian ani khatna ni nga ni som hi pasari khan pu f shang lura XMDC kumin April ni som palia boral ta le puvi lungwana XMDC July ni riata boral ta te sun na hun nei ani a house leader ba ka members te atangin XMDC te uina le an chungchang soina ngai thak ani bok hemin hu hian chairman kai shwai na in rorel na chunzom ngal ani Session ni khatna a hian pusilal man thanga zo na changin CM pu vizir sanga chuan kum sang hi som ni pani atanga sang hi som ni pathum LADC budget pasta ka post rak na nget lak tura ra manna na nget panga lak ani thu le tun financial year sang hi som ni pani atanga sang hi som ni pathum chungin MR zathum somnga pathum lak ani thu asoi session ni khatna a hian unstated question pani le stated question pali chan ani LADC monsoon session hi zirtop ni chokmadar som le achanve atang khan chun som le ani a Education Middle School changtu EM Andrew Latlanzara chuan Dr. Lorraine Lalpek liana chinza zo na changin Chan Mari English Comprehensive School building a classroom in dailo na awanga Zirlai 10 school an inkal chok chu sarkarin ashat pui thu asaya hemi chungchanga hian EM chuan LADC sarkar le achangtu department chuan Chan Mari English Comprehensive School building a classroom in dailo na chu poyati thu asaya hemi chungchanga har satna om sukyang tur hian department in ma ala chun som sela 11th LADC monsoon session sang hi som hi pahnia hian state question pakwale unstate question lut pahni te chan kim vek ani a LADC monsoon session hi zir top ni chapma zo fel ni in puvial hwa ka chairman LADC chuan tiam chin omlovin session hi ati top ani
ASF ชิเลงจุงจางมาลากเซลดานตัวสวยโฮอันนี้นี่งานนี้คันลงคลาย DC Conference Hall ละ Additional Deputy Commissioner ปูเจมส์เมียลงฮวิน State สกาเลไล Autonomous District Council LDCA Animal Husbandry and Veterinary AHNVT โฮตูเตสกา Official ไปหมอดังอันชุกหอมตุนไลเฮียน ASF ชิเลงจวนลงคลาย District ตัวเฉาเมกินลงคลายเขาปุยชุงพอ ASF วางวกที่เละดำเหลาอมนัวละ Official เต็นอันสวยดานินตุนดินมุนะลงคลายเขาปุยชุงASF วางวกที่สมปลีตัวอิน ASF ละกาหิมนาตูระสกาเล Department มาลากนาจูเทโตปาปุยบอมตูริน VC เตจุงเงินอันนี้มาลากนาตูช่างรามหันซิงลงคลายเขาปุยชุงวกตัลตัว HNVT มิถยามเตอจังCertificateในเตปอินอันตัลมาอินอันอมนาเวง VC report มาเซลเซติเตอารังละมินดีเซีย report เทลุดทินเซติเตอเตลอันนี้ District Administration นะจังreport ปังควาละมาดีซีทุเปกบอดเสียวกลากลุเนียชัดซู police ละมินอันซุยเมกทงไงทากันนี่ตุนหายาลงคลายขปุยชูงวกละลุดเนียรินเลมีปทุมจู police อันซุยจานนัวปทุมซิงปัตนินอันละลุดไงตีฟินเฟียอันนี้ทุเลเชมอันนี้เทนานจักตะกมาลากเมกอันนี้ทงไงทากอันนี้บอกลงคลายกอลเพทากุดปุยมันอันนี้กอลเพทากุดปุยอุจวัลบารัตอุจวัลบาวิเซียพาวเวอร์2047มันอันนี้เฮวุนักขวาลันไล Autonomous District Council Deputy Chief ปูเอชลมวนสร้างจวนกัลคมเตจุกอลเพทากุดปุยจิไปปุกินกอลเพทามันคงริลรูฟิมตัดปุตไปหมอเสียชะทาร์เลตูรินัจ้าโคเวลมาสนนั่นแหละจังการในอินกอลเพทามาหมอนะอธิปุงเวเซลติสยินกอลเพทาหลุงไงเหล่านาทิ้งกลางกอลเพทาอลุนูอินกอลเพทามังจีบุงรัวเลมันรัวปุงสรการินบารักติดเชลาวซงกอลเพทาเดชสวดานไงตัวอินมิตินบันพากกอลเพทาเนี่ยนาร์ชอบตุมามัดเทียร์ในอินมาอลเมกติสยินจุมีหลอดลินเทนานะชัตตะกสรการทบวิตูรินกัลคมเตจูอาจาอันนี้เฮวุนฮี Additional Deputy Commissioner ปูเจมส์เมียลงจวนกายช่วยอินหุ่นมันชันเละกัลคมเตลมนัทัวสยาเปียนีลงคลาย Power Division Senior Executive Engineer District Nodal Officer Nibok Engineer Ladong Liana Chuan Report apea DC Office Staff te achangin kol phetha chungchanga Sarkar malak na tarlan na lemchan nukat na tak clear hauni in Sarkar lai pui malak na sabagya hmaya athlona power connection thunsak mi pahni hne na changin lom thusoi na ngai thla kani Power Grid Corporation of India PGCI in kol phetha chungchanga ram hason na le mathir tarlan na film toy en hauni in Sub Deputy Commissioner Pu H Vandal Byakzawan lom thusain hun akhar ani kol phetha kut pui hi India eng malam hun eng Ujwal Bharat Ujwal Bhavishya ti thu pui mangin Ministry of Power Rahman na anga buat sai ania India Ram District Zasari Samsari Pathuma Manturati ni in Longklai District Chuan District Munpui Longklaya le RD Block Chutmun Bungtlang Sauta te Mantura Rahman ania hekut pui hi kol phetha siam chwale sendar konga kumsang hi somli pasari thlinga malak natur sarkar mathlir puan chwana na Rahman ni in kut pui kharna grand finale India Prime Minister Chuan India mathlir hi atlang zar don ani Nodal Officer Report tarlan ani danin kum hriat kalta chungkhan India ram chuan kol phetha 169 GW thar chwa belin ahman mamo bak chuang liam surplus thar chwa ka kilometer noi khat point paruk athui transmission line siam belin rampuma frequency pakhat man vekania khovela grid pakhat mang ram lian ber ania kumsang ni som pariata thingtlang khwa songsung eng pek theya thun zom fel ania kumsang ni som ni pakhata chuan 160 GW pung chho man ani Longklai District Thwam chunga po RAP DRP Sabagya DDUG JY le REDB scheme mangten kol phetha lama mason mu chho sel ania RAP DRP hnuaya Longklai khapui hwam chunga 11 kV line KM som pasari athui LT line KM som ni pathuma thui le LTABC KM li a thui thunto ni in DT distribution transformer somni pariat bun ania athlonin connection thar sanga zali somkwa paruk thun sak ania
11 kV line kilometer somthum pathum point patni panga athui le LT line kilometer samli pathum point pathum pasari athui te thunto ni in DT somsari bun ani a DDUG JY hmaya 11 kV line kilometer somthum pathum point panga athui le LT line KM sompali athui te thun ni in DT som bun ani a consumer energy meter sangkhat sa somsari pariat wasak ani a revamped reforms based and result linked distribution sector scheme RDSS hmaya Mizoram hun shanga kol pitha sem chhana ti sang thun na tur le mi puita na ul samzo ka bil choi dan tur terra man ni in India rampuma consumer viable system ni panga se chu smart meter wa sak tu mani a hei hi ujwal bharat grand finale ya prime minister chuan apwang zar do na ni longtlaya Airtel Extreme Fiber Wi-Fi man thei turin hon ani Tholeni Khan Longtlai District MJA Vice President Pu Elvis Lalthang Zwala chuan Airtel Extreme Fiber Wi-Fi chu Longtlai khopuya connection pack chha ani theina turina hong Longtlai District MJA Vice President Pu Elvis Lalthang Zwala chuan Longtlai khopuya service provider sang an lo luta hengte hian internet ta kan du thu samram min thlen pui tak lo ni inalanga khopui chunga chengten kan du khoplo na kan soina sale thina chanchin bumi te chu internet mang na sale mang changkai ber kan nia internet service a thattok lo chuan news.com le than chha chungchanga po har satna na men lo kan tok thina hetianga Airtel Extreme Fiber chale chak om chuan kan har satna tam tak mit sut kan sak ngai ka be sei ani atia service provider sang te chuan mi pui te ta na thok tu an ni ti cha thanem ngai taka thok tu rin angen bok ani Hewun hi puje vanlan minga manager Skynet Cable Longtlai chuan kai shwain Pu David Lalmon puya business development manager Airtel Extreme chuan Airtel Extreme chungchang soifiana ane ani Hewun a hian kalkhom te atangin zo na le chan na hun man ni in pilal remoi changte distributor Longtlai chuan lom thu soin hun akhar ani LPG report MS Kuma Gas Agency tunkar chungin MS Kuma Gas Agency Airongbol na gas bur sang khat pariat lo thengin commercial gas bur som pani lo theng thara ombok hethuba sai lai thengin veng puya le khopo na te Airongbol na gas system mek ni in lo theng le tura be sei hi veng puya le bazar venga te sem chun som tor ani ang tundin huna Airongbol na gas bur khat cheng sang khat jan hi som panga ani a commercial gas bur khat cheng sang hi zasari somriat ani khatizom khatungkar chunga Longtlai district thil thleng langsar zwal kan clear ho thei te chu ni e